Dukomeje kubasuhuza nshuti tunabaha ikaze kuri aya makuru mashya, amakuru agezweho yo kuri uyu wa gatatu tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Nongeye gushimishwa no kubana namwe kuri aya makuru agezweho, amakuru yo kuri uyu wa gatatu, amakuru agiye kwibanda ku ntambara njyana muntu, intambara ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura. Kanyabayonga iminsi ibaye ibiri nta muturage uyirimo bitewe n'amabombe, bitewe n'ibisasu bya rutura birimo kuhaterwa, ari nako tukubwira amagambo akomeye cyane yatangajwe na Minisitiri mushya w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko yashyize ukuri kose ahagaragara, avuga ko bagiye kurandura uburundu umutwe wa M23 bakawurandurana n'ibihugu bisanzwe bifasha uyu mutwe wa M23. ari nako tukubwira imyanzuro ikomeye cyane, imyanzuro y'inama ikomeye cyane yari irimo irahuza ingabo za SADC, abarundi by'umwihariko n'iza Kongo, bashakishaga ukuntu bakongera gutegura ibitero bikomeye cyane byo kurimbura burundu umutwe wa M23. Ni inama yatangiye kuwa gatandatu, ni inama yasoje ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Imyanzuro yamaze gufatirwa amo, imyanzuro yamaze gufatwa, by'umwihariko bagushije ku ngingo y'uko hagomba gukoreshwa ingufu zarizo zose, ariko M23 bakayirimbura batitaye ku kabi n'akeza. Ari nako muri axe ya Kanyabayonga guhera saa 9 z'ijoro ikiswe amabombe, ikiswe ibikombora, ikiswe imvura y'amasasu yararimo aranyanyagirika ku birindiro by'umutwe wa M23. Ni ingabo za Kongo FARDC zongeye kunyanyagiza ibisasu byinshi kuri M23 hakoreshejwe ibifaru, hakoreshejwe indege, by'umwihariko iminsi ibaye ibiri ahangaha Kanyabayonga nta muturage uhari, barahunze bitewe ahanini n'amabombe ya rutura akomeje guterwa ahangaha Kanyabayonga, kuko ingabo za Kongo FARDC zirarwana zishaka kurinda ko M23 itakinjira ahangaha Kanyabayonga. Ari nako M23 nayo irimo irashaka kwinjira ahangaha Kanyabayonga. Urugamba ruzingiye mu kuba ingabo za Kongo FARDC zidashobora gutuma M23 yigarurira ahangaha Kanyabayonga. Ari nako tukubwira ukuntu ibirindiro bitandukanye bya M23 biri hariya mu kibaya cya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo byamaze kugotwa. Hashize iminsi tukubwiye ko ahangaha Nyiragongo nta mirwano irimo irahabera, gusa hakomeje gushyirwa abasirikare benshi, hakomeje gushyirwa imbunda ziremereye. Wowe icyo nkusaba ni ukudutega amatwi ubundi tukakugezaho aya makuru, dore ko ari amakuru menshi yibanda ku bikomeje kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho ibintu byakomeye, ibintu byahinduye. Gusa igisirikare cya Kongo FARDC cyo cyamaze gufata ingamba zo ko bagomba kurasa no gushwanyaguza ahantu hose haherereye ibirindiro by'umutwe wa M23, dore ko na minisita mushya yamaze gutangaza ko ingingo y'imari igomba kongerwa mu gisirikare ndetse n'igipolisi, by'umwihariko hakibandwa mu kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Akomeje kuba intambara njyana muntu, akomeje kuba intambara iteye ubwoba hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Ibi bibaye mu gihe umujyi wa Kanyabayonga, umujyi wa Sake hakomeje kumvikana imirwano ya hato na hato, aho ingabo z'iki gihugu zikomeza kuharasanira n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ku munsi w'ejo amakuru yiriwe yandikwa mu binyamakuru bitandukanye, ibikorera ku butaka bwa Kongo, ibikorera muri aka karere k'ibiyaga bigari, n'intambara hagati ya M n'ingabo za Kongo FARDC, aho bivugwa ko abarenga 70
50 bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa baguye ahangaha Kanyabayonga, mu gihe abenshi ba M23 bakaba 100 nabo bishwe, bikavugwa ko abishwe higanjemo abafite amapeti ya koroneri ku ruhande rw'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Bivugwa ko izi ngabo za Congo FARDC zirimo gukoresha imbunda zirasa mu ntera ndende, kandi izi mbunda zirimo BM ndetse na katahusha. Bivugwa ko ibi ari ibisasu bisukwa mu bice bitandukanye, kandi FARDC ikabisuka ititaye ku bice bituwemo n'abaturage. Ku mugoroba w'ejo ku wa kabiri nibwo ahagana mu masaha ya saa 11 amabombe yatangiye gucicikana, nibwo amabombe yatangiye kumvikana hariya muri teritwari ya Rucuru mu gace ka Kanyabayonga. Aka gace kandi kamaze gusa uru rugamba uko bwije nuko bukeye rukomeje kurushaho guhindura isura, kuko abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nabo ntibashaka gutsindwa, barashaka kurwana paka leta y'i Kinshasa ibahaye uburenganzira nk'abandi baturage bose nk'uko bisanzwe. Gusa leta y'i Kinshasa igaragaza ko nayo ititeguye kujya mu biganiro n'uyu mutwe, ahubwo hagomba gukoresha inzira za gisirikare mu gushwanyaguza no kurimbura aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 bakomeje kwigira akaraha kajya he, ngo bakomeje kugaragaza ko batiteguye ko bashyira. Gusa izi ngabo za Congo FARDC nazo zigaragaza ko ziteguye kurwana paka kugeza ku munota wa nyuma. Inzira y'ibiganiro batazigera bayica, ahubwo bazanyanyagiza amabombe menshi iri kuri uyu mutwe wa M23. Inkuru ikomeje kugarukaho n'ibinyamakuru bitandukanye nuko izi ngabo za FARDC zirimo kwifashisha Sukoyi, ari nako izi ngabo za Congo FARDC zirimo kwifashisha imbunda zirasa mu ntera ndende mu rwego rwo gushwanyaguza no kurimbura ibirindo bitandukanye by'umutwe wa M23. Iyi mirwano ya M na FARDC irimo irumvikanamo amabombe menshi iri, hari n'abadatinya kuvuga ko Kanyabayonga yamaze kuba amatongo bitewe ahanini no kuba ubushobozi n'ubuhangange bwose bw'ingabo za Congo FARDC barimo kubukura mu bice bitarimo kubera umwe imirwano bakabuzana ahangaha Kanyabayonga. Ibi bigaragazwa no kuba ku munsi w'ejo za ndege zo mu bwoko bwa Antonov zongeye kugaragara zirimo gutunda ibikoresho, zirimo kuzana abasirikare. Bivugwa ko izi ndege zo mu bwoko bwa Antonov zirimo guturuka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, izindi zikava muri Tanzania zizanye ibisasu, zizanye ibikoresho birimo kwifashishwa n'ingabo za SADC. Murabizi ko SADC yakuye ibirindo byayo mu burengerazuba n'umujyi wa Cabo Delgado. Ibi bivuga ko ibikoresho byose yakoreshaga ahangaha yabyimuriye ahangaha mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Congo. Bikavuga ko SADC abasirikare bayo bose bari muri Cabo Delgado bagiye kuza hano ku butaka bwa leta ya Kinshasa mu gufasha iki gihugu mu kwirukana ibi byihebe by'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Nubwo M23 ikomeje kurasana biteye ubwoba n'igisirikare cya Congo FARDC, hari n'abadatinya kuvuga ko leta ya Kinshasa itakabaye ihangana n'uyu mutwe wa M23 ukurikije ibintu umutwe wa EDF ukomeje gukorera abatari bakeya hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi babigereranya no kuba mu minsi ishize EDF yarishe iganahitana abasaga 41 nk'uko byanagarutsweho na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwana Patrick Muyaya, wavuze ko guverinoma y'i Kinshasa ibabajwe kandi yamaganye bikomeye cyane igitero cyo ku itariki 7 z'ukwa gatandatu 2024 cyagabwe n'inyeshyamba z'umutwe wa EDF zisanzwe zigendera ku mahame y'idini rya Kisilamu, wishe abatari bakeya mu duce turimo Masara, Muhini ndetse na Kamena two muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Rikomeza rivuga ko igitero cyahitanye abarenga 41 barimo
39 biciwe muri lokalite ya Masahara ndetse na Mubibi, mu gihe abandi babiri biciwe muri lokalite ya Kauma. Rigira riti bose hamwe ni 41 bahatakarije ubuzima, abandi barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Rikomeza rigira riti leta ya Kinshasa irihanganisha imiryango y'ababuriye abayo muri uru rugamba rwakozwe kinyamaswa rugakorwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa EDF. Umutwe wa EDF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda, ukorana n'uwiyita leta ya Kisilamu, wakunze kuvugwaho ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko ukorera muri teritwari ya Beni, aho wakunze kwica, ukanasahura, ukanashwanyaguza, ukanafata ku ngufu, by'umwihariko ibyo ukorera igitsina gore. Kuva 2021 nibwo hatangiye operasiyo ikomeye cyane ku bufatanye n'ingabo za Congo FARDC, Uganda UPDF, nibwo hatangiye operasiyo yo kurimbura no guhangana n'uyu mutwe wa EDF. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu leta ya Kinshasa ntirabasha gukemura iki kibazo cya EDF. Rero mu mujyi wa Beni rwagati hashize amasaha makeya imyigaragambyo ihoshejwe, kuko abigaragambyaga basabaga leta y'iki gihugu gutanga ubushobozi bugaragara mu kwirukana uyu mutwe wa EDF, kuko ngo ukomeje kugira uruhare mu baturage, ukomeje kugira uruhare mu mpunzi z'abaturage bavanwa mu byabo n'intambara uko bwije n'uko bukeye. M23 bivugwa ko ari wo mutwe uhaguriye cyangwa se uhagarariye iyindi kuri ubutaka bw'Kinshasa. Hakibazwa ukuntu M23 itarica abaturage bangana gutya, ahubwo EDF ikomeje kubica, inabasahura, inabafata ku ngufu, itarafatirwa ibihano, nk'uko leta ya Kinshasa ikomeje kugaragaza ko M23 ikwiye gufatirwa ibihano ku buryo bukomeye cyane. Ubu ibinyamakuru bitandukanye, ibikorera i Kinshasa, ibikorera i Goma, ibikorera ku butaka bwa Kongo ndetse n'ibikorera muri aka karere k'ibiyaga bigari, byose bikomeje kugaragaza intege nkeya zaranze guverinoma y'i Kinshasa, bayisaba ko yaca inzira y'ibiganiro aho gukomeza guca inzira y'igisirikare, ngo kuko ni warasa aba barwanyi ba M23 ngo ubaneshe, kuko ngo niyo wabanesha impunzi z'abakongomani ziri ku butaka bw'u Rwanda, iziri ku butaka bwa Kongo, nabo bakongera bakagagarukira, n'ubundi intambara yakongera kuba intambara yaba ifite umuvuduko udasanzwe, kuko u Rwanda rucumbikiye ibihumbi 10 by'impunzi z'abakongomani, mu gihe Ubugande bucumbikiye miliyoni 2. Bivugwa ko Ubugande ari kimwe mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi z'abakongomani, by'umwihariko z'abavanywe mu byabo n'uru rugamba rwa M23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC. Magingo aya ngaya ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura. Perezida Tshisekedi ntakozwa ibyo kugirana ibiganiro na mu gihe leta y'i Kinshasa nayo idakozwa ibyo kuganira n'uyu mutwe wa M23. Ubu igikomeje kuvugwa n'abatari bakeya nuko inzira y'ibiganiro ariyo ishoboka kugira ngo aya mahoro aranduke burundu, kuko M23 ivuga ko izarwana paka kugeza ku ifirimbi rya nyuma, mu gihe leta ya Kinshasa nayo ivuga ko nta nzira y'ibiganiro izigera ibaho, dore ko umuhuza w'ibikorwa hagati ya leta ya Kinshasa na leta y'u Rwanda Joe Lorenzo akaba na perezida wa Angola yakomeje kugaragaza ko u Rwanda rwakoze ibishoboka byose ngo bagirane ibiganiro na leta ya Kongo. Gusa perezida Tshisekedi washimangira ko nta nshuro n'imwe azongera kugirana ibiganiro na perezida Paul Kagame, ngo kuko ni indyarya ikomeye, ngo kuko iyo bari kumwe amaso ku maso amwemerera neza ko iki kibazo agiye kugikemura, batandukana bikarangira ibyo yamutangarije amwihindutse, bityo ngo nta hantu namwe yumva ko bazongera guhura ngo bagirane ibiganiro, ahubwo ngo ibiganiro bazagirana yiteguye kuba babacumbukura bageze mu ijuru, bose barimo kubazwa ibyaha bakoze cyangwa se barimo kwicuza kubw'ibyaha bakoze, kuko perezida Tshisekedi washimangira ko perezida Kagame atazigera ajya mu ijuru
hejuru bitewe ngo n'amaraso y'abakongomani akomeje kumena uko bwije n'uko bukeye. Kuri ubu ngubu Perezida Paul Kagame ahakana ibi byose akanagaragaza ko Kongo ahubwo ariyo yifuza kumena amaraso y'abanyarwanda, by'umwihariko Kongo ubu ngubu niyo icumbikiye ingabo zahoze ari iza Exfari, ingabo zabyaye umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994 kugeza n'ubu ngubu barimo gukora icyo twakita nko gutegura jenoside babifashijwemo na leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa, kuko kuri ubu ngubu FDLR bivugwa ko hari abasirikare bayo bakuru bari mu basirikare badasanzwe barinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse kuri ubu ngubu FDLR bigoye kuba wayitandukanya n'abasirikare ba FARDC, ngo ni nk'uko utafata umwana umukure ku ibere rya nyina mu gihe ataracuka, kuko kuvuga ngo uje gufata FDLR bitandukanye na FARDC byaba ngo ari amateka akomeye cyane, kuko ibi ntibishoboka. Reka nkwisubirize nkwisabire wirebere munsi ya video, wikandire subscribe, ubundi amakuru yacu tuyakumanukanire uko bwije nuko bukeye.